Banwar ka OFW, mabigbig unay dagiti adu a sakripisyo. Saludaran na kat pagilian dakkel may badang mo, mangital-o ekonomiya pagilian tayo. Naskera kalikagum mo amang tunoy arapaap, arapaap akay batugan baligi panagkapaay. Nupay narimertida na tiin ka panaglayag, determinasyon tipo unam amang subat upay. When may gapuman iti napurapay ang kasasaan, uon ken gapu tapno agturong ka balasiw taaw. Baeten panangidadanes tinaulpi tapag Serbia, ipuram dagita takastoy taymet dito'y pagilian. Banwar ka OFW, ikiden mo di amin malangon mo lang di biyag mo. Nupay sa kaunggam itiadayo, makatulong kami ekonomiya pagilian tayo. May saka Banwar OFW, agsakripisyo ka tatnon masakbayan maparanyag mo. Ibturang daliday iti adayo, kasukat tay dulyar aso papat panagan anos mo. Nupay saan amin abim malasiw ket nagsayaan, addamet na paay addamet rimang ay. Nabukel OFW tapno addaman naranay, tumulong kadagiti di nagbaligi ken napaay. Banwar ka OFW, mabigbig unay dagiti adu a sakripisyo. Saludaran na ka